Tariki 24 Kanama duhimbaza abatagatifu Bartolomayo ariwe Natanayeli intumwa, Aureya umubikira n'uwahowe Imana, na Fasiyo. Turahimbaza mutagatifu Bartolomayo intumwa yahowe Imana muri za 71. Mutagatifu Bartolomayo ni umwe mu ntumwa 12 za Yezu. Bavuga ko yari uwo muri Betsayida kandi ko nawe yari umurobyi kimwe n'izindi ntumwa za mbere na mbere. Bartolomayo bivuga mwene Tolomayo. Mbere Bartolomayo yitwaga Natanayeli. Ni umwe Yezu yabwiraga ati, Filipo ataraguhamagara nari nkuruzi aho wari uri munsi y'igiti cy'umutini. Niwe Yezu kandi yerekanye ati, dore umugabo utagira uburyarya. Abatekereje iby'intumwa bamwe bavuga ko mutagatifu Bartolomayo yagiye muri Likawoniya na Furugiya, abandi bakavuga ko ari we wagejeje mbere na mbere ivanjiri ya mutagatifu Matayo mu Buhindi, abandi ngo yigishije mu bihugu byerekeranye na Abisiniya, abandi bakavuga ko yigishije mu bya Arumaniya. Mu by'ukuri ntawamenya neza igihugu yigishijemo, icyakora bose bemeza ko yapfiriye Imana, ndetse bakaba barabanje kumukuraho umubiri ari muzima. Kiliziya Gatolika y'Abalatini imwibuka ku itariki ya 24 Kanama, naho Kiliziya Gatolika y'Abagereki ikamwibuka ku itariki ya 11 Kamena hamwe na mutagatifu Barinaba. Mutagatifu Bartolomayo ni umuhanuzi n'umuvugizi w'abasani bicitse bose by'impu, cyane cyane w'abahara n'ababagira abandi. Rwanya shitani iteka, ntukagire ubwo uyorohera. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Osti turahimbaza mutagatifu Aureya umubikira n'uwahowe Imana, bamuroshye mu ruzi bamuziritse ibuye rinini mu ijosi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holy Land TV Rwanda.